muda i mozak. To dvoje mora da imaš ako hoćeš da se baviš ovim našim poslom. Bez te kombinacije si ćao bele. Ako imaš samo jedno od to dvoje, brzo će ilovača da te preradi. Evo ti ga, vidi ga moj Roćko. Vidiš, moj Roćko, on nema jezik. A zato ima i muda, ima i mozak. Nivo. To stvarno... Fruštuk onda knaput. Znači, naručio si čorbu, ovu pileću i... Ne, janjiću čorbu i sad čekam. Ustebi. Ti je kao... na Tibetu. Sad će to Sale, sam da upali cigaru. Znači sad ne... Sad će on najaviti. Plakni sam. Ja mislim da smo mi prešli igricu. Samo napišemo na 2 papira da se igramo, pošto vidiš da se Norvežani igraju, oni uživaju. Izvlačimo drvce, ko će biti runda, a ko čunda. Čulari. Vozi. Well, I saddled up my shoe, headed out at dawn. I tako runda i čunda, kako nas je Žeks nazvao u ovoj epizodi, krenuše u još jednu prelepu avanturu, ovoga puta po dalekoj i prelepoj Norveškoj. Ain't no place gonna hold me. Pozdrav dragi ljudi i dobrodošli u najnoviji video. Ima više od 10 godina kako smo počeli naša putovanja po Evropi. Prošli skoro sve zemlje motorom naravno i evo konačno je na red došla i dugo planirana i dugo iščekivana vožnja po ovoj prelepoj i predivnoj zemlji. Left my baby crying, said she can't live that way. Left my baby crying, said she can't live that way. Odmor za oči i dušu. To je naslov ovog videa koji mislim da savršeno odgovara onome što ćete vidjeti. Nema ovdje ničega adrenalinskog, osim jedne opuštene vožnje kroz prelepu i savršenu prirodu ove zemlje. Kao što rekoh malo pre, obišli smo sve zemlje Evrope skoro, zato ću sebi dati za pravo da kažem da je, bar za mene lično, ovo jedna od najlepših zemalja za vožnju motorom. Jer putevi su više nego dobri i sve vreme prolazite kroz predivnu prirodu. Područja su uglavnom nenaseljena i neretko se dešavalo da između dve kuće bude i po 20-30 km.
Većina bajkera koja vozi kroz Norvešku idu putem E6. To je najpopularniji i najpoznatiji put u Norveškoj koji vodi sa kraja na kraj. Mi se nismo striktno držali tog puta, naprotiv, često smo silazili sa njega baš zato da bi obišli sve delove i one zabačenije delove Norveške, da bi obišli što više fjordova i što više tih ruralnih i zabačenih delova. Već spomenuh Nordkapp, moram da kažem da Nordkapp nama nije bio cilj i da mi nismo išli u Norvešku da bi došli do Nordkappa. Iako smo došli na nekih 300-400 km od Nordkappa, to nas jednostavno nije interesovalo i nismo htjeli da idemo tamo samo da bi se slikali pored one kugle i da bi to bio kao nekakav trofej. Ne, naš trofej je Norveška. Halo! Hello! Hello, Norway! Evo, prvo javljanje kad smo krenuli od Osla, nekih 40-50 km, kreće lepota. Sad treba da siđemo i s ovog puta na još neke lokalne, a neki još lepši, pa onda najlepši. I vreme nam se prolepšalo, tako da za sad je sve u redu. Pa da krenemo redom. Ovu našu priču krećemo iz Osla, a kad već spomenuh Oslo, moram da kažem i da spomenem našeg dragog prijatelja Igora Živkovića iz Livna, koji živi i radi u Oslu već puno godina, koji nam je bio glavna podrška, glavna baza i glavna logistika i bez koga ovaj put teško da bi mogao da uspe. Tako da velika zahvalnost ide našem dragom Igoru. Takođe veliku zahvalnost dugujemo i našem drugu Saletu iz Pančeva, koji takođe u Oslu živi i radi već dugo godina. A o ovim momcima ću nešto kasnije pričati, odnosno u posebnom videu koji sam napravio samo za Oslo, jer tamo smo proveli čitava 3 dana. Ovo putovanje se dešava u julu 2025. godine i moram da kažem da smo izabrali nevjerovatno dobar termin, imali smo puno sreće, zato što za nekih 20 dana koliko smo vozili kroz Norvešku, kišu smo imali samo 2,5 dana i to onako ništa jaku kišu koja bi nas onemogućila da vozimo, što je velika sreća, jer znaju svi koji su tamo bili da skoro da ne prođe 2 dana, a da ne padne kiša. Naprotiv, imali smo u proseku temperaturu od 28 i uglavnom smo vozili bez jakne, znači samo košulja, majica, a i naravno bilo je i kupanja u rekama, jezerima itd. I to loše vreme imali smo u stvari prva 2 dana, posle toga je bilo sve okej. I tako malo po malo, kilometar po kilometar, već je 6 uveče i vreme je da krenemo da tražimo smeštaj za naše proveče. Ukoliko krenete da tražite smeštaj u 8 ili 9 uveče, jer je još uvek dan, pa vas to prevari, možete da upadnete u problem, jer ove njihove brvnare pored puta mogu sve da budu popunjene. Ovu jako korisnu informaciju, a i dosta drugih, podelio je sa nama naš drugar Brnbi, kome se ovim putem zahvaljujemo od srca. Evo, to je naša kuća za večeras. Pa to broj 4, evo da vidimo kako je unutra. Mnogo je slatko. Odmah smo tu pored reke, gdje ćemo i da večeramo. Dobro večer. Dobro večer. Kako ste?
I Gec. Pa ja sam dobro. Da vam se sviđa vaša nova kuća? Vama želim. Također, evo ima i ratluk. Ratluk. Dobro jutro. Petak je 5. jul, negdje oko 7:30 ujutro. Nalazimo se na nekih 200 km od Osla severno. Krećemo dalje. Izuzetno je hladno, prosto nevjerovatno za ovo vreme. Mi nismo navikli na ovakve uslove. Osjećaj je kao da ste recimo na Zlatiboru negdje krajem oktobra, pa jedva dočekate ono malo sunca. Evo pijemo jutarnju kaficu pored reke, ovdje smo bili smešteni i za koji minut krećemo dalje. Dobro jutro. Dobro jutro. Inače, Kako ste spavali, bilo je gospodine jako Reljić? fino, morali smo da upalimo grejalicu na 23 stepena i bilo je vrućina, ali to nije smetalo da se spava normalno lepo. Naravno. Ništa, Reka Colorado teče sve tako Colorado. i svi putevi vode u Rimu. Magnolia Town was humming, smoke lay on the ground. Yeah, Magnolia Town was humming, smoke lay on the ground. Ain't no face I recognize, and my baby can't be found. I left that place in summer, swore I'd be back by fall. Kako idemo severnije, prizori su sve lepši i lepši. Ove ovce na putu nagoveštavaju da bi možda mogli da naiđemo na neko selo. Međutim ne, tek po neka kuća u samu obalu. Prosto je fascinantno kako ljudi uopšte ovdje žive. And her name's gone from the wall. Ne znam gdje smo, ali je hladno za sve pare. Suze ide u koliko je hladno, brat. A tek nas čeka najhladnije. Znači, plačem, evo, plačem ima 2 sata, koliko plačem, koliko je hladno.
ti je kao na Tibetu. Kao na Tibetu. I to je ono što rekao, ta prva 2 dana su nam bila malo hladnija i malo kišovita, a kasnije je sve bilo u najboljem redu. Down on Beale Street side. Heard the church bell moaning down on Beale Street side. Sounded like forgiveness for the tears I tried. Nastavljamo dalje preko ovog planinskog prevoja. Vidimo pored puta da su stali motoristi, tačnije bračni par. Prvo smo pomislili da im treba neka pomoć, pa smo naravno stali, međutim oni su samo stali da zahvate vode iz ove reke koju su naravno pili. Nama se ta ideja dopala, pa smo to isto i mi uradili. I kasnije kroz čitavu Norvešku, gdje god nam se ukazala prilika da stanemo pored neke reke, i svake reke smo bukvalno pili vodu onako direktno, što ukazuje na to koliko je to tamo sve čisto i ni malo nije zagađeno. Tuneli u Norveškoj su priča za sebe. Za nekih 5,5 hiljada kilometara koliko smo prošli kroz Norvešku, neću pretjerati ako kažem da smo prešli na 100 tunela. Od onih najsavremenijih do onih koji izgledaju kao da je ona mašina zvana krtica tek prošla kroz njih. Najluđa stvar koju smo imali u nekim tunelima je to da kad uđete u tunel kreće nizbrdica. Stvara se neki veoma čudan osjećaj i vi ponirete sve dublje i dublje u zemlju i onda naravno posle kreće uzbrdica i to je jedno opšte ludilo. U pozitivnom smislu naravno. Tuneli od preko 25 i 30 km su tamo najnormalnija stvar. I u takvim tunelima, recimo na svakih 4-5 km, postoje neke rasvete koje menjaju boje i postoje kojekakvi murali, verovatno da bi to sve razbilo monotoniju. I tako voziš 20 km kroz tunel i sa druge strane planine naravno sačekate kiša. Na svu sreću brzo silazimo u dolinu i dolazimo do malog mesta koje se zove Helleisit. Tu treba da uhvatimo brod koji ide preko fjorda koji se zove Geiranger fjord prema istoimenom gradiću koji će nas sačekati sa druge strane ovog predivnog fjorda.
tu nema šta mnogo da se komentariše, uživajte. Nastavljamo dalje, ponovo idemo gore negde u planine. Kiša ne popušta i ne planira da nas ostavi na miru, pa vidjet ćemo dokle ćemo izdržati. Polako, ali sigurno stižemo na vrh i ove planine, gde nailazimo na jedan mnogo lep vidikovac. Šteta što je kiša i ovo tmurno vreme pokvarilo verovatno savršen pogled, ali šta je tu je.
Kiša i ove opasne krivine nikako nisu dobra kombinacija. Poprilično smo umorni jer sve to je uzelo svoj danak. Na svu sreću, u sred šume pronalazimo jedan kamp malo niže od puta gde ćemo da prespavamo i sutradan se nadamo nekom lepšem i sunčanom vremenu. Kad smo već kod kampa, možda je vreme da kažem neku rečenicu i o tome. Ne znam da li ste znali, ali u Norveškoj je kampovanje potpuno besplatno. To jest, ako imate sopstveni šator, možete da stanete bilo gde pored puta, naravno da nikome ne smetate i da ga ne ugrožavate na bilo koji način. Apsolutno možete da stavite svoj šator gde god poželite. To se naravno ne odnosi na organizovane kampove u koje ako dođete naravno platit ćete svoje mesto za šator, ali ni to nije preterano skupo. Mi se nismo odlučili za opciju spavanja pod šatorima iz prostog razloga jer smo hteli da se oslobodimo što više opreme, to jest što manje tereta na motoru zbog daljine puta, mada bi verovatno dosta novca uštedeli na taj način, ali smo se ipak odlučili da spavamo u ovim njihovim brnarama, koje u zavisnosti kako su opremljene i u kojoj regiji se nalaze koštaju od 20 do 50 eura za noć po osobi. Ima još jedna zanimljivost vezana za ove kampove i ovaj u koji dolazimo je upravo jedan od njih. Recimo dođete na recepciju, uđete, nema nigde nikoga, imate cenovnik, od svake brvnare ostavite novac i to je to. Kao što vidite, dan je poprilično tmuran i nema sunca, ali to nas nije sprečilo da odmah po dolasku u kamp dođemo pored ove reke koja je uz sami kamp i da tu provedemo čitavo poslepodne, jer prizori su stvarno neverovatni. I konačno trećeg dana sviće jutro, puno sunca i lepog vremena. Imamo super puteve, imamo predivnu prirodu, znači motiva ne nedostaje da nastavimo naš put dalje. Working hard, making less. Some days are bad, bad at best. Foolish notions, foolish lies. I set to thinking I could make something of me, playing every game except the lottery, serving everybody else and told myself I'm free. Misery is a showy state of bad company.
they cut me down to size. Vidiš kad ode brod ispred nosa, gledaj. Čovječe, nešto... Oni su stali tamo, mi ovamo. Znači, kakva su im ograničenja, brate, ladno, sljedeći put kad budemo dolazili, samo elektrobiciklima. Nema tablice. Pa znaš kad će da me snimi? Nikad. Šta imate snima, kao moći ćeš da voziš brzo, šta je? A elektrobiciklo ide 60-70 na sat. Ja sam na tempomatu ceo božji dan. Kao, brate, da igram ovaj PlayStation, znaš, i da pucam penal. Samo rk i samo taster, pa, 50, 70. Sljedeći dolazi u 14:50. Pa da, to je 20 minuta. Lagano možeš doći ovdje, poteraš apenca i ne treba ti bolji motor. Veruj mi, nema potrebe. No, vidim ja ovaj Čunda doterao 1600, 500 kila, brate mili, 40, 60, 70, ne treba ti ošte 5. i 6. brzina. Elektrobiciklo, pozajmić ima, Džafer ima, moj drug, on ima 2 komada, brate, on ide 70. U Beču, lagano, ali s maksimum. Znaš zašto? Ljudi se žale. Kaže da si namršten od kad smo pošli, pa ja zato pravim ove malo priče. Nisi se nasmijao od kad smo krenuli. Da ljudi malo, da im bude zabavno, neće, šta će? Vidiš da nisam ja jedini. Pa samo pazi. Ajde, dobre je. You came along and lifted me up. The going got tough, but the tough got some luck. Foolish notions, foolish lies, foolish notions that made me wanna cry. Žeks, ajmo izvještaj kako kaže. Gde smo? I tako, moj drug Žeks, zvani Runda, pošto se dobro iskukao i požalio na ograničenja u ovoj zemlji, krenu smo dalje kroz ovu lepotu. Pa kad smo već od toga, da prokomentarišem i kažem koju reč i o ograničenjima u Norveškoj. Ako volite brzu vožnju, onu adrenalinsku, onda Norveška nije opcija za vas. Ovdje su ograničenja striktna i veoma se poštuju. Ako uživate u sporoj i cool vožnji, onda ste ovdje dobro došli. Prosek brzine koje smo vozili je negdje od 60 do 80, uglavnom na svim putevima. Rekoše nam neki momci koji su odavde da je skoro jedna grupa bajkera iz našeg regiona, da li su iz Hrvatske ili iz Srbije, nisam baš siguran, otprilike su nekih 40-50 vozili preko dozvoljenog i svako od njih je morao da plati kaznu od po 1.500 eura, ni manje ni više.
A postoji i još jedna priča koja se nedavno dogodila, opet druga grupa bajkera koja je preterala, ne samo da je platila kaznu, nego je čak bila proterana iz Norveške tako što ih je policija dopratila do najbliže granice sa Finskom i rekla im doviđenja do sledeće godine. Tako da ako ikad planirate da dođete i da se vozite kroz Norvešku, nemojte da zaboravite ovo što sam vam rekao. Ajde sada malo da zaboravimo te neslane i tužne priče. Ostavit ću vas par minuta da uživate u ovoj lepoti.
fantasy. Then switch it up and treat me right. You promise sun, but you bring rain. I still love what you do to me. The highest highs, the lowest lows. You take me to every extreme. Can't get enough, please let me be. But I love what you do to me. Idemo dalje, vreme nam je savršeno, mada je već kasno uveče i vreme je da potražimo još jedan kamp. Ne znam da li sam ovo već rekao, oprostite mi ako se ponavljam, ali ovdje morate da pazite i strogo vodite računa dokoliko vozite. Jer doba u godine u kojoj smo mi bili je doba kada ovdje ne pada mrak. Tako da lagano može da vas prevari da vozite do 9-10 uveče, a da izgubite pojam o vremenu i pojma nemate, zapravo vas umor i zamor podsjete na to. Lepota ove okoline vas prosto opije i onda zaboravite da gledate na sat. Once in a while I dream. Once in a while I think of you. I reminisce on days gone by when you and I were new. Once in a while I dream, hoping that you'd return to me, but I know that you're not coming back, so once in a while I dream. Each moment passes like hours.
Već smo 4. i 5. dan na putu i kako više napredujemo ka severu, vreme nam je u stvari sve lepše, neverovatno. I kao što rekoh ranije, uglavnom smo silazili s ovih glavnih puteva da bi se vozili evo baš ovim ovakvim, a zašto procenite i sami. 80% puteva u Norveškoj, bar ovih puteva kojima smo se mi vozili, prolazi pored neke vode. Da li je to reka, jezero ili more, i mislim da je zato vožnja kroz Norvešku tako jedinstvena. I pored svih tih silnih puteva i te veoma dobre putne infrastrukture, imate utisak da je priroda minimalno narušena. Try to unplug it and turn it back on. Try to unplug but the feeling's gone. Walking in the wild, walking in the wild. You don't know why, you don't know why, you don't know why. Radio play in the cesspool stream. Nightmares that used to be dreams. Walking a while, walking a while, and I don't know why. I don't mind the hustle and the tussle, I don't mind the grind. I don't mind pretending we don't see these signs. The hustle and the tussle, I don't mind the grind. You and me dancing on a Gideon time. Nastavljamo dalje kroz neka lepa brda, kroz neke pitome planine. Potpuno smo sami na putu i osjećaj slobode je nevjerovatan. O Bože, hvala ti, kakva je ovo privilegija.
Polako se približavamo kraju i ovog videa, a za kraj sam ostavio jednu od atrakcija koju smo imali na ovom putovanju. Ne znam da li ste ikada čuli za Atlantic Ocean Road. Ako niste, predlažem da izguglate. O čemu se zapravo radi? To je jedan put koji je dugačak 8 do 9 km i prolazi kroz jedan arhipelag u Atlantskom okeanu. Tačnije ide sa ostrva na ostrvo, to jest sa stene na stenu. Ono što je najfascinantnije na ovom putu je u stvari most koji je deo ovog puta i koji je pravo građevinsko čudo. Zaštićen je kao lokalitet kulturne baštine ove zemlje i proglašen je za građevinu veka Norveške. Dok vozite motor ovim putem, osjećaj je stvarno jedinstven, jer okean je svuda oko vas. A kažu da u neko doba godine možete da vidite kitove i neke druge morske nemani koje priđu sasvim blizu ovog puta. Ovaj put još ima i nadimak nezaštićeni, zato što se nalazi na sred okeana i kad naiđu uragani ili oluje, onda ste stvarno nezaštićeni. Zapravo, kad su takve situacije, ovaj put je i zatvoren za saobraćaj. Kadrovi koji upravo gledate su već deo tog puta, pa uživajte. Stigo smo na početak mosta, pa dalje ništa neću komentarisati, jer slika će vam sve sama reći. Čim smo prešli most, odmah smo se okrenuli nazad, jer ovo smo prosto morali da prođemo još jedan put. Ovakvo zadovoljstvo se ne propušta i ovakve prilike su retke u životu.
Posle puno uzbuđenja i spektakularnih prizora, vreme je da se malo odmorimo. Nismo dugo vozili, pronašli smo kamp koji je takođe na obali okeana, pa šta ćeš više od života? Runda i Ćunda su stigli Negde. u zadnje utočište. A Runda nije verovao, izgubio je nadu, opet je postao nervozan da će spavati na ulici. A još uvek nije ukapirao posle 10 godina vožnje sa Ćundom da Ćunda ima anđela čuvara i uvek nađe spasa. Da. Idi, begi, za samo 400 kruna pretvori u eure. Znaš koliko je to? Koliko? Sad ti kažem ovako. Za samo 400 kruna. To ti je... Norveški. Pogledaj. 32-3 evra. Eto, pogledaj. Le. 33 evra. 33 eura. 33 evra, znači ja ti dođem 3 evra. Kao Wimbledon. 33 evra, tako? Pa ja. Na pola, jednu trojku ti, drugu ja. Znači ja ti dođem 3 evra, ti 30. Tako? Tako je. Ćurdo. Ćunda i Dunda. Čovječe, domaća rakija, ja ti kažem, zove pare bre što smo ovdje. Vidi ovako, domaća rakija, kafica. Zove pare bre. Tik uz okean. Ja mislim da smo mi prešli igricu. Kako se zove? Čovječe, to ti priča. Spending the night in Dixon. Dragi ljudi, hvala što ste odgledali ovaj video do kraja. Nadam se da vam se dopao. Ovo je tek prvi deo putovanja, u pripremi je drugi deo. Ako imate neka pitanja vezano za Norvešku, vrlo rado ću vam pomoći. Slobodno pitajte u komentarima. A do tada, veliki pozdrav i živeli. How many yesterdays